ko umuntu ashobora kumara imyaka ari umuririmbyi ariko ataramenya iyo aririmba imbaraga ifite. Umuntu ashobora kumara imyaka ari umushumba ari bishop ariko atazi imbaraga ziyamuhamagaye ziyakorera ifite. Umuntu ashobora kumara igihe adiyakona ariko atazi ya diyakona imbaraga ifite. Yesaya rero nawe byamubayeho. Ntama zanjye ndazizi nazo zikamenya. Aravuga ngo niyo mvuza zumva ijwi ryanjye yigeze avuga ngo azazinyuza munsi y'ukuboko. Biravuze ngo niba umusego uzaba waraciye mu ntama ukazicengeramo munsi y'ukuboko azazirobanura. Nta musego uzaca munsi y'ukuboko. Nta musego uzaca munsi y'ukuboko kwa nyirazo hazaca intama. Nta mbwebwe izahari. Nta ngurube izahari. Nta kirura kizahari. Haleluya. Hazaca intama. Nizo zizaca munsi y'ukuboko kwa cyane rwose. Kuko azongera kuziba. Kuko yavuze nyina twamenyanye nayo. Nta sona donko biboneka mu byayo. Oya. Niyo mpamvu abantu bumva tuvuga izi Butare batavuga. Niyo mpamvu abantu bumva tuvuga izo batigira mu Buhinde. Uko twize science z'umwuka ubumenyi bw'ikirere n'ikoranabuhanga. Biravuze ngo tubasha kumenya amakuru FBI idafite. Tubasha kumenya amakuru ikigo runaka gishinzwe iperereza kidafite. Kuko Pahuro yavuze ngo dufata mpiri bitekerezwa mu mitima. Yavuze ngo dufata mpiri imigambi y'inshakura ngo tukayubika. Amahoro Imana itanga n'urukundo rw'Imana nibane namwe. Nkuko mubibona kuri mikoro muri kumwe na Pastor Nzakundimana Jean Baptiste, ariko sindi njyenyine. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana Esther. Nabanze abasuhuze mwakire izina rya Yesu. Amen. Ese turaguhaye ikaze ubugira kandi. Murakoze cyane. Turakunezerewe cyane. Abakozi b'Imana bari bamaze iminsi bagutegereje kuko ikiganiro duherutse gukora cyarabaryoheye. Bifuza ko wagaruka none waje uhabwa umugisha. Imana ishimwe. Inshuti rero nkuko mwabinsabye Esther namugaruye, mwebwe mudukurikira muri hano muri Afrika, badukurikiye bari ku bigabane y'Uburayi, mwese aho muherereye mu mpande enye z'isi, turabanezerewe kandi tubahaye ikaze ngo mugubwe neza mu izina rya Yesu. Amen. Nimunyemere rero twakire umukozi w'Imana Esther atugezeho ikimana yamutegetse kutubwira kuri uyu munsi kugira ngo turusheho kugubwa neza. Reka tubanze tugusengera Imana. Mana turagushimiye kubwiza neza yawe, tugushimiye ubuntu bwawe buhora bubana natwe umunsi ku wundi. Aka kanya twakiriye umukozi wawe Ikirezi Esther, ndasenze kugira ngo muyera amanukire mu buzima bwiwe, adahebiri mu mutima w'Imana byuzuza akanwa ke, maze umukoreshe iby'ubutware kandi ineza yawe ku buzima bwacu none niteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Kadusomeye Yesaya ibice 35. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo Imana iciye inzira. Imana iciye inzira. Ntabwo ari uyu munsi ziciye, turasanga yaraziciye kera. Haleluya. Ariko hari umuntu udukurikiye uduteza amatwi wabonaga zarasibamye. Tuje kumubwira ko iziciye kuko atari bwiziciye. Yaraziciye ahubwo igarutse kongera kuzica. Cyangwa ije kuzisibura. Cyayisibuye inzira zari zarasibye kugira ngo uyu muntu nawe atambuke agomba kugira. Kandi hazabaho inzira nyabagendwa. Yesaya ibice 35:8. Yego. Kandi hazabaho inzira nyabagendwa. Iyo nzira izitwa inzira yo kwera. Abanduye imitima ntibazayicamo. Yego. Ahubwo izabiye babandi. Abagenzi naho baba baswa, naho baba ari abaswa ntibazayiyoba. Nukuri. Nta ntare izahaba, inyamaswa yose y'inkazi ntizayigeramo, ntibizayibonekamo. Ahubwo abacunguwe nibo bazayinyuramo. Haleluya. Abacunguwe n'Uwiteka bazagaruka bagera i Siyoni baririmba ibyishimo bihoraho bizaba kuri bo. Haleluya. Bazabona umunezero n'ibyishimo kandi umubabaro no gusuhuza umutima bizabahunga. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ubu n'ubuhanuzi bwa Yesaya. Yesaya ni umuhanuzi mu bahanuzi bakuru, ni umuhanuzi mukuru. Ari mu bahanuzi bahanuye ibya Yesu. Yego. Aramuvuga. Nukuri. Aramuvuga. Yesaya aramuhamije. Uziko Yesaya ngo yamaze umwaka hanura, amara 2, amara 3, amara 4 atarabona umwami Imana.
ngo ataramusobanukirwa. Hano hantu Yesaya yanyigishije uzi ko umuntu ashobora kumara imyaka ari umuririmbyi ariko ataramenya iyo aririmba imbaraga ifite. Umuntu ashobora kumara imyaka ari umushumba ari bishop ariko atazi imbaraga ziyamuhamagaye ziyakorera ifite. Umuntu ashobora kumara igihe adiyakona ariko atazi ya diyakona imbaraga ifite. Yesaya rero nawe byamubayeho amara umwaka 3 4 5 afata uwa gatandatu ngo ataramenya imbaraga z'Imana ziyamuhamagara. Hanyuma ngo umunsi umwe Uziya arapfa. Umwami Uziya arapfa. Ngo amaze gupfa Yesaya amaso yabona umwami Imana. Haleluya. Ngo amaze kumubona aravuga ngo ngushije ishyano kuko mbonye Imana. Ndi umunyaminwa yanduye. Kandi yari asanzwe hanurira abantu. Abantu badukurikiye bashobora kuba barahuye na ba Yesaya barimo bahanura batarabona Imana. Iyo Yesaya atarabona Imana biragora. Iyo Yesaya atarabona Imana aragukocora. Iyo Yesaya atarabona Imana uramuguriza ntakwishyura. Iyo Yesaya atarabona Imana bibadanje. Iyo Yesaya atarabona Imana araroga kandi aba muri korali. Iyo Yesaya atarabona Imana mbese akora ibintu bya mfurambi. Ariko mu mwaka wa 6 Uziya wiyapfuye, Uziya w'usambanye, Uziya w'usinzira, Uziya w'uburozi bwe, Uziya w'ubinyoma we, Uziya w'ubutiriganya, Uziya w'ubujura bwe, iyapfuye abona Imana. Aravuga ngo ngushije ishyano kuko mbonye Imana ndi umunyaminwa yanduye. Hanyuma Yesaya yakomeje guhanura. Yagiye hanura ubuhanuzi bwinshi. Reka twihute avuga kuri Yesu. Yavuze ukuntu azaza ari igitangaza. Azaza ari umuziranenge, aramuvuga aramuhamya. Azaza ari umujyanama. Ego. Aravuga ngo urubingo ruvunitse rusadutse ntazaruvuna. Ntazaruzimya. Aravuga ngo azabohora imbohe ko zibohoye. Azazibwira ngo murabohowe. Azatangaza umwaka w'amahoro. Azavuga umwaka utanzwemo agakiza. Aravuga ngo icyo gihe kandi impumyi zizahumuka. Ibipfamatwi bizumva, ibiragi bizavuga. Yesaya akomeza kuvuga ukuntu ubutayu ndetse n'umutarwe ngo bizanezerwa. Ibirwa n'ibidaturwa byose bizaturagara bimenye ko biririmbe bimenye ko umwami w'abami yaje. Aravuga ngo kandi azitwa Immanuel. Ari mu bahanuzi barashe ku ntego. Ubuhanuzi bwe bwarashe ku ntego. Baravuga ngo azitwa Immanuel bisobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Hanyuma agera ku nzira rero y'uburyo abantu bazacungurwa, bazaba bameze, bazaba babayeho. Agera kuri iyo nzira arayisobanura. Amaze kuyisobanura aravuga ngo ntimwumvishe uko nabigenjeje kera mbigambiriye mu gihe cyashize none ndabisohoje. Hari ubwo yigeze kubivuga. Aravuga ngo kandi mukomeze amaboko atentebutse, mukomeze amava asukuma, mubwire abafite imitima itinya muti mukomere nimutinye, dore Imana yanyu izazana guhora. Ariko kwitura kw'Imana izazibakize. Icyo gihe impumyi zizahumurwa n'ibipfamatwi bizaziburwa. Icyo gihe ikirema kizasimbuka nk'imara, ururimi rw'ikiragi ruzaririmba kuko amazi azadudubiriza mu butayu, imigezi igatemba mu kidatura. Kandi umusenyi wotsa utera ibishashi uzahindurwa ikidendezi, n'umutarwe uzahindurwa amasoko. Mu ikutiro ry'ingunzu aho zaryamaga hazaba ubwatsi n'uruberenya n'urufunzo. Hanyuma ageze ku murongo twasomye nibwo yahamije ngo kandi icyo gihe biravuze ngo hari inzira zari zarasibamye, hari inzira zari zarapfuye, zarameze ibyatsi. Ariko aravuga ngo icyo gihe umwami naza, Kristo Immanuel bivuze ngo Imana iri kumwe naza, hazaba inzira nyabagendwa. Izitwa inzira yo kwera ndetse no gukiranuka. Aravuga arabihamya, aravuga ngo abantu banduye imitima ntago bazayicamo. N'ubuhanuzi Yesaya yahanuye hagati mbere y'imyaka 700 hagati kuva mu
mu myaka 500 kuzamura muri 700 arabihamya avuga kuri Yesu. Aravuga ngo iyi ni inzira y'abacungu, kandi aravuga ngo iyi nzira izaba ari inzira nyabagendwa, abantu banduye imitima ntibazayicamo. Aravuga ngo abagenzi nubwo baba baswa ntibazayiyo. Ntabwo bisaba imyaka, ntibisaba igisekuru, ntibisaba kavukire, ntibisaba inkomoko. Aravuga ngo nubwo baba baswa ntabwo inzira bazayiyoba. Arabihamya aravuga ngo kandi ntare imbwa n'imbwebwe ntabwo bizaboneka muri iyi nzira. Yesu aje inyuma y'imyaka 700 aza yunga mu buhanuzi bwa Yesaya. Aravuga ngo ni jyewe nzira n'ukuri n'ubugingo, nta muntu ushobora kujya kwa data ntamujyanye. Yigeze ahamya Yesu aravuga ngo intama zanjye ndazizi nazo zikamenya. Aravuga ngo niyo mvuze zumva ijwi ryanjye ziraryumva. Yigeze avuga ngo azazinyuza munsi y'ukuboko. Haleluya. Biravuze ngo niba umusego uzaba waraciye mu ntama ukazicengeramo munsi y'ukuboko azazirobanura. Nta musego uzaca munsi y'ukuboko, nta musego uzaca munsi y'ukuboko kwa nyirazo hazaca intama, hazaca intama. Nta mbwebwe izahaca, nta ngurube izahaca, nta kirura kizahaca. Haleluya. Hazaca intama, nizo zizaca munsi y'ukuboko kwa cyane rwose, kuko azongera kuziba kuko yavuze ngo nziza amazina. Iza amazina rero niyo izihamagara zikitaba. Niyo mpamvu yavuze ngo nziza amazina zizi n'ijwi ryanjye, iyo mvuze zirumva, iyo mvuze ziramenya. Niyo mpamvu yavuze ngo iyi nzira yo ukuntu iteye ntabwo ikeneye diplome, ntikeneye lisansi, ntikeneye dogitora. Kugira digitora ni byiza ariko ntibikwemeza guca muri iyo nzira. Kugira lisansi ni byiza ariko ntibiguhesha guca muri iyo nzira. Kugira amafaranga ni byiza ntibiguhesha guca iyo nzira. Iyo nzira niyo kwera no gukiranuka, kabiri gukiranuka. Abantu banduye imitima ntabwo bazayica. Niyo bavuga donc vraiment na how I do you do bagashiramo naniha n'icyarabu bakavuga byinshi bitandukanye, ntabwo bizabemerera guca muri iyo nzira. Ikizabahesha guca muri iyo nzira ni ugutunga umutima utanduye. Abanduye umutima iyo nzira ntibazayicamo ngo ariko abagenzi naho baba ari abaswa. Haleluya. Niyo mpamvu yavuze ngo ijambo rikomeye cyane ngo izafata ubwenge bw'abanyabwenge ibihindure ubuswa. Yaravuze ngo yabihisha abanyabwenge abihishurira abaswa, ibahindura abanyabwenge. Tubwire n'abantu ko ntabwo ihamagara abakomeye ahubwo ikomeza abo yahamagaye. Yego. Ntiyahamagara abashoboye, ishoboza abo yahamagaye cyane rwose. Iyi Mana twamenyanye nayo, iyi Mana twamenyanye nayo nta sona donko biboneka mu byayo. Oya, niyo mpamvu abantu bumva tuvuga izi Butare batavuga, niyo mpamvu abantu bumva tuvuga izo batigira mu Buhinde, uko twize siyanse z'umwuka, ubumenyi bw'ikirere n'ikoranabuhanga. Biravuze ngo tubasha kumenya amakuru FBI idafite, tubasha kumenya amakuru ikigo runaka gishinzwe iperereza kidafite. Kuko Pawulo yavuze ngo dufata mpiri bitekerezwa mu mitima. Yavuze ngo dufata mpiri imigambi y'inshakura ngo tukayubikira rimwe. Imana ishimwe cyane. Imana ihimba. Baherutse kubaza Pawulo, babimubajije ejo bundi, baramubaza batari ko tubwire ubundi abayuda barusha icy'abandi. Arababwira ngo yabishije atuje, arababwira ngo babarusha muri byose. Babarusha muri byose kuko mudufata nk'abantu batariho ariko turiho, mudufata nk'abakene dutungishije, mudufata nk'abagiye gupfa ariko turi bazima. Aravuga ngo tunakubitwa hasi ariko ntidupfa. Aravuga ngo n'uburyo turwanamo butandukanye n'ubw'abantu, ntabwo turwana nk'abantu, turwana mu buryo bw'Imana. Mu buryo bw'Imana rero dufata mpiri ibitekerezwa mu mitima, twarangiza tukabigomororera Kristo. Niyo mpamvu yavuze ngo ubw'Imana, ngo tuvuge iki? Ubw'Imana iri mu ruhande rwacu. Umubisha wacu ninde yaturukaye? Ninde? Ni intarase n'idubu kandi bitazagera muri iyi nzira. Aravuga ngo ubw'itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese izaburite kumuduhana n'ibindi byose. Abantu basubizwemo imbaraga. Yohana yavuze ngo bakundwa, inzira zari zarasibye zije gusiburwa, hari Imana ije kuzisibura. Bakundwa, turi abana b'Imana. Uko tuzasa, icyo tuzi nuko uko tuzasa ntabwo kurerekana, ntabwo byari byerekana. Icyo tuzi nuko Yesu yerekana tuzasa nawe. Uzi ko abantu babona dusangira ibishyimbo, koko rari yavuze, bakabona dusangiye ubuzima bw'imibabaro, bakagira ngo tuzasangira n'ubwami bwa Mesiya.
ubu bwami bufite abantu bemeye guca muri iyi nzira cyane. Na Yesu yaravuze ngo ushaka kumukurikira ngo niyiyange yikorera umusaraba bamukurikire. Yohana avuga aya magambo yavuze ngo ufite ibyo byiringiro ntabwo akorwa neza yiboneze nkuko waboneye, nkuko ngo wagize gute aboneye. Yanavuze Yohana ngo nituba muri we amagambo yakaba muri twebwe dusaba icyo dushaka. Haleluya. Biravuze ngo iyi nzira irimo n'ibindi bintu dushaka birimo. Yego. Erega Pawulo ejo bundi aherutse kuvuga, yabivuze mu gitondo mu Befeso, arababwira ngo ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twasabye n'ibyo twibwira byose ngo bivanye n'imbaraga ziri gukorera muri twebwe. iri muri twe. Mbese ishaka kuduha bingana nuko twizeye. Nitwizera ko ari inyembaraga iradukorera iby'imbaraga. Na Dawidi yavuze ngo abantu bayiringiye ngo bameze nk'umusozi Siyoni utabashika kunyeganyezwa ngo ahubwo uharuhamye iteka. Yavuze ngo nk'imisozi gose Yerusalemu niko Uwiteka gusa abantu uhereye none ukageza iteka ryose. Shitani nashaka yiyahure nabura umugozi ajye mu mugezi nimunanira ahame hamwe dufite umwami wanesheje. Yego. Hari indi nzira rero yaratsinze aje gusibura inzira. Inzira zari zidaharuye ziraje ziharuye kuko yavuze ngo nzaharura inzira hehe mu butayu ntembeshe imigezi hehe mu kidaturu. Niba Uwiteka abasha kubikora biravuze ngo nta butayu urimo Imana itakuvanamo, nta buzima ubayemo Imana itagukuramo. Imana ije gucindira ku buzima bwawe ikugeza aho yateguye. Dawidi yavuze muri Zaburi ya 50 ngo Imana yacu izaza ye guceceka ngo umuriro w'ishuheri uzakongora. Hari ibintu bizatera Imana kudaceceka ku buzima bwanjye, ku buzima bwawe. Hari ibintu bizatera Imana kudaceceka. Hari ibintu bizatera Imana kudaceceka kubera ko ni Imana y'imbaraga, ni Imana ivuga bikaba, ni Imana itegeka bigakomera, ni Imana ihaguruka ntihagire uyicaza, ni Imana irambura amaboko ntihagire uyahina, ni Imana ivuga ntihagire uyivugiramo, ni Imana ihaguruka, ni Imana itabara ititabaje imiryango mpuzamahanga, ni rurangiza rwa burundu, ni ubwugamo bw'umugaru, ni rudatetereza abayisunze urugamba rugeze mu mahina, irihariye yuzuye kwera no gukiranuka. Uwo ni umugabo w'igango n'intwari ku rugamba, ntatetereza abamwisunga abo yiri abamwiringiye bose ntibazakorwa n'isoni cyane. Uwaje amugana aramutabara akamuteza gutura agatuza mu mahoro akabiteka yizigiye wamuhamagaye kuko ni umwami w'abantu. Uwo ni Sambitano Mbagiti cy'inganzamano mu museke w'abasenga, amirukiro yacu, ubuhungiro bwacu, ubwugamo bw'umugaro. Twugamamo nitwongere kunyeganyezwa, twugamamo tugashira izuba, twugamamo tugashira imbeho. Ibyari bitunyagiye nk'ibigeragezo meze nk'imvura bigatuma dusanga twuganye muri ubwo bwugamo tukibera mu mahoro kandi dutuje dutekanye. Erega ntabura uko abigenza, azaduha byose dukeneye kandi azaduha n'ubugingo. Ni se w'imfubyi n'umugabo uhagarara abapfakazi, umucamanza utarya mu rukiko ntaboneka nk'umwavoka cyangwa umucamanza, ariko ajya aca urubanza tugatahana intsinzi. Ni urengera abadafite ashinga, ni ukura ku cyava akicazanya ni we wihariye ubwami bubiri, ubwo mu ijuru n'ubwo mu isi. Yicara mu ijuru akarambiriza mu isi. Ijuru ni intebe ye, isi ni intebe y'ibirenge. Yohana yavuze ngo azatura muri twe, agendere muri twe, azatubera Imana tumubera ubwoba, kandi kurira no gutaka ntibizongera kubaho kuko ibyambere birashize. Ibyambere kwisha. Wowe unteze amatwi, imyaka umazurira, imyaka y'urusaku, imyaka yo kubona inzira ntayihari birarangiye. Imana iciye indi nzira. Akira kuba muri Kristo, akira ubuzima buhoraho muri Kristo, akira umunezero muri Kristo, akira ubushobozi muri Kristo, akira gutabarwa muri Kristo. Mu masengesho y'imisi 40 dufite turi ku ijambo ryo kuremesha ururimi rwacu, kuko Bibiliya tubwira ngo ururimi nirwo rwica kandi nirwo rukiza. Ndagira ngo uhereye none wature kuri umutsinzi, uhereye akakanya wature kuri umukire, uhereye akakanya wature ko ushoboye, uhereye none wature ko unesheje. Ibyo birakubera uko mu izina rya Yesu. Ndagushimiye mwami w'ijuru n'isi, ndagushimiye kubwo ijambo ryawe, ndagushimiye kubwo abakozi bawe ukoresheje muri uyu mwanya. Reka ijambo rigira umumaro ku muntu wese uryakiriye, rimucira inzira, rimwinjize mu bundi buzima, abone ubutabazi buvuye iwawe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Amen.